Tubashimira uburyo mukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezeho gatanu kuri gatanu. Nimudukurikira muri hirya no hino hatandukanye, tubahaye ikaze mu makuru yacu kandi twizere ko mumeze neza. Twese cyane rero reka tunyarukire Kongo, aba ariho duhera amakuru yacu. Muri Kongo biravuga ko SANDF yavuze ko yaje kuvuga ku makuru y'uko ngo hari abasirikare bayo bishyikirije M23. Naho mu yandi makuru kandi umugore wa Joseph Kabila bivuga ko yasabye Imana ngo ko yakongera kumugira perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Naho mu Burundi ho umuyobozi muri minisiteri ishinzwe ibibazo by'imbere mu gihugu bivuga ko yasanzwe yapfuye, nk'uko amakuru aturuka mu Burundi akomeza kugenda abivuga. Duhere rero amakuru yacu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri Kongo amakuru ari kuvugwayo nyine nuko ubu ngubu ngo SANDF yaba yavuze ku makuru y'uko ngo hari abasirikare bayo bafashwe cyangwa se bishyikirije M23, nk'uko bitangazwa n'ubundi mu makuru aturuka Kongo. Bivuga ko igisirikare cya Kongo cya Afurika y'Epfo SANDF cyanyomoje amakuru y'uko yavugaga ko ngo hari abasirikare bacyo baheruka kwishyikiriza umutwe wa M23, nk'uko amakuru aturuka Kongo abivuga. Avuga ko ngo hari abasirikare benshi bo mu ngabo za Afurika y'Epfo guverinoma y'iki gihugu yohereje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu cyumweru gishize, ngo bamanitse amaboko imbere y'umutwe wa M23 bari bagiye muri iki gihugu guhangana nawo cyangwa se gushyigikira igisirikare cya Kongo FARDC guhangana n'uyu mutwe wa M23. Nk'uko amakuru n'ubundi aturuka Kongo akomeza kugenda abivuga, biravuga ko nyine kuri ubu M23 ngo ibafite nk'imfungwa z'intambara, ngo nyuma yo kubafatira mu mirwano yabaye ku cyumweru gishize. Byavuzwe ko ngo mu basirikare bafatiwe muri iyi mirwano harimo ngo n'abasirikare ba Mali, ndetse ngo ko hari n'abayiguyemo. Nk'uko bikomeje gutangazwa, igisirikare cya Afurika y'Epfo cyo mu itangazo cyasohoye cyo cyavuze ko ngo ari ugutera, cyakomeje gutera utwatsi aya makuru, ndetse kinavuga ko ngo avuga ko ngo babiri mu basirikare bacyo ngo bishyikirije umutwe wa M23. SANDF yavuze ko ngo nta musirikare n'umwe wayo yohereje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaba yarafashwe. Yakomeje kuvuga ko kandi ngo aya makuru yashyizwe ahagaragara yose ngo atizewe cyangwa se atari ukuri. Dukomereze n'ubundi amakuru yacu rero mu yarimo aravugwa n'ubundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri Kongo n'ubundi bikomeje kuvugwa ko ndoko nyine amakuru n'undi akomeje gutangazwa. Muri Kongo biravuga ko umugore wa Kabila yasabye Imana ngo ko yakongera kumugira perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko biri gutangazwa rero, umugore wa Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biravuga ko yasabye Imana ngo kongera kumugira perezida w'iki gihugu kugira ngo abashe gushyira igiherezo ku bibazo by'intambara bikomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Madamu Olive Lembe Kabila bivuga ko yahereye Imana iki cyifuzo igomanga, aho yari yaherukaga kujya gusura ibihumbi by'abanyekongo bavanwe mu byabo n'intambara imaze imyaka hafi 2 n'igice ngo igaragara, aho nyine ihuza ingabo za Kongo FARDC ndetse n'umutwe wa M23. Uyu mugore rero bivuga ko yagaragaje ko umugabo we ari we ngo gisubizo cy'intambara z'urudaca zikomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko biri gutangazwa rero, bivuga ko yasabye Imana gutuma umugabo we yongera kuba perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse aho yaje no kubitura Imana akabishyira mu isengesho. Kabila yayoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imyaka igera kuri 18 uhereye mu mwaka wa 2001 ubwo se yicwaga arashwe, nubwo nyine ngo itegeko nshinga ry'iki gihugu riteganya ko manda y'umukuru w'igihugu igomba kuba imyaka 5, igomba ngo kongerwa inshuro imwe gusa. Nk'uko byakomeje kuvuga, bivuga ko uyu mugore rero wifuje ko yagaruka ku
kuyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe ubutegetsi bw'iki gihugu bwo buheruka gutangaza ko ngo yahunze igihugu nyuma yo kumushinja kuba inyuma y'intambara ikomeje kuba muri Kivu y'Amajyaruguru. Mu makuru yacu rero reka tuyasoreze mu Burundi, abariho nyine mu Burundi abariho dusoreza amakuru yacu. Mu Burundi amakuru ari kuhatangazwa ubu biri kuvugwa ko hari amakuru nyine yasohowe avuga ko umuyobozi wari ushinzwe ibibazo by'imbere mu gihe yabagijwe nk'uko biri gutangazwa. Mu Rumonge nyine biri kuvuga ko umuyobozi muri minisiteri ishinzwe ibibazo by'imbere mu gihugu yaba yasanzwe yapfuye. Ngo biri gutangazwa rero umurambo wa Nshimirimana bivuga ko wabonetse kuri uyu wa mbere itariki ya mbere Mata 2024 hafi y'umugezi wa Nyamagana muri komine ya Rumonge ho mu ntara ya Cibitoke mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'u Burundi, inyuma ngo yo gushimutwa ku cyumweru gishize n'abantu bataramenyekana. Nk'uko byatangajwe, amakuru aturuka mu Burundi avuga ko uyu yishwe yari umuyobozi muri minisiteri ishinzwe ibibazo by'imbere mu gihugu. Nshimirimana rero yari ashinzwe ishami rishinzwe gucyura impunzi. Abatangabuhamya bavuga ko uyu mugabo ngo yashimuswe ubwo yavaga mu misa, ngo aho bavuga ko yashimuswe ku cyumweru gishize avuye iwe mu gace ka Cibitoki muri komine ya Ntahangwa mu majyaruguru y'umurwa mukuru w'ubucuruzi wa Bujumbura, n'abantu ngo bataramenyekana. Nk'uko rero amakuru akomeza kugenda bivuga ko uhagarariye ubuyobozi wagize uruhare nyine mu kuvumbura umurambo abitangaza nyine, yavuze ko Doko Nshimirimana ngo nta gikomere umurambo we basanze ufite. Nk'uko amakuru rero aturuka mu Burundi akomeza bivuga ko amakuru aturuka mu buyobozi akomeza avuga ko ntacyo bazi ku bijyanye n'urupfu rw'uyu muyobozi muri minisiteri ishinzwe ibibazo by'imbere mu gihugu, ariko umupolisi wo mu bugenzacyaha yoherejwe aho umurambo ngo wasanzwe kugira ngo akore iperereza rya mbere. Amakuru rero aturuka muri minisiteri ishinzwe ibibazo by'imbere mu gihugu ivuga ko Nshimirimana yaba yarishwe n'abantu bashaka kumusimbura. Mbere yo guhabwa aka kazi abantu benshi ngo bifuzaga cyane uwo mwanya nyine, bamwe muri bo bemezaga ko bazabona uyu mwanya kubera ko ngo bashyigikiye ishyaka riri ku butegetsi, abandi nabo ngo bakaba bari bizeye ko ngo bazawubona bitewe ngo n'imbaraga z'abantu bari hejuru muri guverinoma. Ariko Nshimirimana ngo byaje kurangira ari we utorewe uyu mwanya. Gusa nta gushidikanya, bivuga ko ngo nta gushidikanya niwe watorewe nyine, ariko ngo gushidikanya ko ngo abo bantu aribo bategetse kumwica, nk'uko amakuru aturuka mu Burundi akomeza kugenda abitangaza. Kuri ubu rero mu Burundi hakomeje kugenda havugwa ibibazo bitandukanye, ni mu gihe kandi amakuru aturuka mu Burundi avuga ko abatavuga rumwe n'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD benshi muri bo baricwa, ndetse abandi bagahunga cyangwa se bakakomeza bashyirwa ku nkeke. Ni mu gihe kandi hari amakuru akomeje kugenda ashyirwa ahagaragara mu gihe gishize mu Burundi yavugaga ko hari bamwe mu barimu bakomeje guterwa ubwoba ko bashobora kwicwa, ndetse hari n'abandi nabo bavugaga ko bakomeje kwakwa amafaranga yo kubaka ikibuga. Ayo mafaranga bakaba barayakwaga na bamwe bahagarariye ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD. Ni mu gihe kandi bakomeje bavuga ko nyine ibingibi bibabangamiye, aho rero umwarimu muri pirimeri ngo yakwaga ibihumbi bigera kuri 5, naho abayobozi bo bakakwa ibihumbi bigera ku 10. Naho rero umwarimu wa segonderi we cyangwa se wo mu mashuri yisumbuye bivuga ko yakwaga ibihumbi bigera ku 10, naho abayobozi babo bakakwa amafaranga agera ku 20 y'amarundi. Gusa bakomeje bavuga ko aya mafaranga bakwa ngo baba batabitegujwe ndetse bataba bazi n'aho ajyanwe, kuko ngo batabanza kubimenyeshwa mbere ngo babashe kubanza kubyitegura. Bakavuga ko rero ngo mu gihe ibi ngibi bikozwe maze ntibayatange, bamwe muri bo ngo bashobora no kwicwa cyangwa se ngo bakaba banashimutwa cyangwa se bagakorerwa ibikorwa by'iterabwoba. Nk'uko hari amakuru yigeze gutangazwa n'ubundi avuga ko hari guverineri cyangwa se hari umuyobozi w'intara yari yatangaje ko ngo hari abarimu bashobora kuzicwa bitewe n'uko ngo bagaragaje
doko nyine bitewe n'uko ngo bigeze gushyira ahagaragara bimwe mu bikorwa by'uwo muyobozi w'intara, aho ngo bavuze ko anyereza umutungo w'igihugu ndetse ngo akaba anafata ruswa.